tafsir Quran ka fasara ko kufar kil Quran ma fasara ma ja Quran ne ma lebe surah ka yoga wasabet bata surah ka ayat bila ka fakatu bayan sa tafsir Quran bil Quran tu muqaddam yoga te khajira ta ayat ne wal fakatu irade ayat wal fakatu wal bila fidiyati Quran fasara ma zakata kufar ti kisah surah ka jawabin antu bata surah bila ka sirti ayat surah ka bata yoga wasabet bata bila ka najira ayat ka fakatu bila ka irade Quran fasara ko ayat ka fakatu wal jiwal barbadi wal fasalu tu muqaddam zakata kufar ti yo ayat wal fakatu fakarti wal fasaru jirane zakala mafarati dar hadis dabara hadis ni ayat Quran ka fasara yo jirate hadis asbab nuzulat intahe wa kana wajh wal jirate gar hadis dabara yo hada hadis ni garti wa Quran ka ayat fasara wajh wal fakatu yo no khasani tikhanna min bijira alayhi salatu wasalam ila gamin gar aqwal salafat dimna aqwal salafat sahabuni kay fasara mali bitam qarni retaran qarni da sahabada rabiwa da di yero Quran ni musan fayti jirani sa wan tehe yero Quran akada Quran tu akada tu dinamni sayro batunju wan tehe aqwal salafa akal fasara sahaban tabi'in kay fasara atwani tabi'in kay fasara ni yetu rati garti tabati kenapa Quran rati yelo dibanu jurok kalam Quran rabbi ti wali fasara kar ko farati ko mo hadisa fasara budun da ayu bakati ngiri timu aqwal salafa na laijo sabuni kay bakhan fasara tu badani Allah tabi'in atwa tabi'ina yo khoni bakhanati wonne khoni jirani mo garo lo araba dem rabbi Quran ku so bidisai arabijin mubin lugha araba fasiha mbusiwan te lugha araba di ne jubas almatun la fakhira mi ko Quran la fakhira isa din lugha araba din be kana him be kasar fim be khaji la fakhira Quran fasara nan do mali be duro Quran fasara ma jinne sambod be hadisa fasara mo kaba tanabu Quran fasara duro Quran ke te bucu sirai gama ayat adda dul ko fidde fasara sirai gama wa Quran fasara khayti tafsiruni khayma du jira san khaysa mo haqqad wal bayanati wa khanarati bara'a gori kana ibda'a gori jiru tafsir khaysa tafsirun kasir len hiddu nikaba hadisa Quran fasara khayti zakata kafara tafsir khaysa miri tamrin abbe kamara zakata kafara jiru tani min kasiri wa mu Quran fasara khayti tafsir adwal bayan kashin ki gena kago jiru akasamalle wa he qirana akarte siti wal fakati wadda fakati jami wal kudu khaytis kitabni khasati durgo min jiru jajjo sanab lama farati hadisa fasara ba ila gudda Qur'ani wan dubata ijmalan dubata wa ijmalan dubata me kana tafsir guru hadisa tafsir guru akala tibu khaysati nabi jitu ibsa tanaf lama fasara lama farati hadisa nabi jitu fasara dunya jajjo yo khalati argina mo sahabota yoro sanjiran khadu bini sani wajul kawtu gabu Qur'ani qalu wajiran ni namni sayro